E mo ai whaatalo whātu Samoa lo mai mo maile nei tu lao le afiafi au smail mai moa o se whapopunga whole nei lo Samoa tau longo. I tala tu moa, o lo tala sanga ina le mtanga le bengo le soifua malolo ina le mamalo le tātu wa tunu. I le whaia i o tuipui ma le COVID-19 au le i o mai le masino November i le tau sanga nei o se whapopunga lea o le ne reporti. O lo o savale nei le lua tausanga o whianga i pele lalolangi atoa, ma whaingata o le whaama e o le COVID-19, ma e o mai lava le teimi nei o lo ngā lulua le mtanga luenga le soifua maloloina, i ngā luenga whaatino, e tā pena e fo i le tātou wātunu i awala e tali atua i pe a whai, ai o mai le nei whaama e ilau whanua o Samoa, o no le manato le mtanga luenga whaapel Komiti Faalavelave whafosei, e le itaitai lava o na te e se Samoa mai le asa o le nei whaama i matautia. Ia lea fo i whea ngai ma le tau whainga o tātou tui. O tātou tā pena ngā umanei ni te iwo ma le tātou whamai. Te iwo ma le whamai e le COVID-19. O le taramonia e le tai tātou te a ese ma le vevesi le whamai. E tai leo a tolu nei la savali le whawai aso o la ele le level 4 i au kiladi. Rai pesi maadi a le variant o le delta lea o le COVID-19 o fiti e o tātou wa ai ma le alofa iai tūranga wa iai e pei la on tau mwhai atu e le tau tātou no fua i whapea o le saunga le mu e tau ma le teimi nei e le o iai lava sesi wa whaina o le tātou wa tunu o iai fu se case wa posti vanga nai o tolu masina taruai le sa ele fa masina taruai ele sa ele very tasia ele o levo no te aitua e pe poleta totu Ta wele usa o le whaatinoina lava o le tuipuipui o le COVID-19 o se tasile nei o awala o petusilio na ta ue malu puipui ai Samoa mai a afianga o le whaamai o no a afianga o lo a afiaia tunu o lo tūlata mai a Samoa. Te mi tāhua la neo tutu ringa o tātou tuipuipui. O a paua leo le tonga fiti. E no lave mai e tātou whamai nei pēr te iwo mai tono o tātou o tunu. Le to e tau whautaleina le tātou tuipuipui. Te leo a tunu. Ia o umona whaitui. Te lea ina to e whafoisia le mahalosi o i lātou na ato le whaiko na tūtui. Ina ua maua le whamai. O le tele o tangata o lo mari liu nei, e o hua i fiti. Ia o lātou e rei i whaiantu i pui. O lo whamauina hoi nisi, o mari liu, pena o le tasi tui. Ia la tā ua ia le ato tui e lua. E o mai lava le teimi nei e le itaitai lava ona whaaso polia le atunu ui tui pui, e pe ona whaailoa mai e le awhionga le li pulisile o le mtanga luenga. Ia, o le teimi nei tātou atunu ua atoa le iwa surono afe se lau whaaso tasi talu mai anafi. Le au whaia tangata o umar tui mua. A tui tāua la rea tui lona lua lea e atoa iai. E whaaso whaafe lima se lau wasu fitu. Whaitau ngā ne whaamawina. O le whaitau ne a whia i pūru ma sawai. A tātou waila ia una le fitu suru vālu, o le vālu suru pasene, 78.9, o vālu suru pasene a le a whai o i lātou e te tau o na whaitui. Leo o whai am tui, i tui mua. A tos whasu pasene o le whaitau o whai. O tangata o atoa tui e lua. Peo tau whamtala atu. O le tui lona rua le tui tāua. Sa mātou whai tau hoi whamamo ngā fiti. E iei nisi o mari riu. Ai taita si tui. Tui roro hoi. O lesi tangata lai ai. Maliu. O lua tui. Ai tui atu tui lona rua. O Amata o na mai. Ia na maliu rawa. Ia mena le atato e tāua le whai alo tui lona rua. Awai mana o mia foi le rua vai aso e lele e ola ai ma so ne tino e ngai oi. Ia whatoa atoa i leo le mara so tui le e pui e ni complications. Pui e ni a unga whaingatā. Pui e ni vai te i whaso loiloi na mariu tangata.
Sa no le usa o lantou whaamaunga lava ia, e ui lava o loo mamai i lantou nei, o loo whaio lantou tuipui peitai, o loo manuia I tonga fitinga whaatino peitai e tāua lava le ato o le tuipui e whaatino ina ia mawhai ai o na te e atu ia afianga o le nei whaamai. Ono mea muni ai whaamaunga ia au mai nei tui nei, wa loo mamai anis. Ai le o to tele o le ICU to tele o to recover ya au sa foi mandiu pa monga le New Zealand mandiu e tasi le le vai aso tene e iva su to sanga to tale mai e me foi la le te vai fu lo malos o le tau le ato tato ia e te tau ona tu ia mo sa to iva su batu iva su iva pasen le tāua awa tere ana tātou matua tausi ele tuia whanau la iti laro mai tisfugurua. O le papolenga o loo wai ai nei le mtanga luenga, o na o lea wala tamai le aso e leto e au ngā aile vai la au mole nei tui pui ai o loo tālu sanga ina le mamalo le atunu e te tau na whaatino ina le nei tui pui. Tui foi la. Wa reo ato uma i e tose se tau na opo le tatou atunu. E na fua I mai a Japani, e fua I Australia, e tadine fua I New Zealand, ia o mai le UN. Ia oisi fua I na whao ngātu pe le tatou atunu e whātou mai e. So ni whee. Vai nei nei tui, oisi tui e expire nei, amata na expire I whaiunga October. O le patch mudi e expire I aso tolus fulu November. Ai no fo lai fai tau mai tua le varu vai aso. Mai le storu suru nove. O me tau no tu e po le so rufu whanga le so rufu ono nove. O yo SETEMA masina ni. Le waso iva, sfuru ongo. Dua tolu, le tau rua aso. Ai le tau fai tangatare le tu e feso festo si. I le so dua wha po dua ono. E o atu te me pe a te o te so up to o la so to se fu e te o atu te me fai te o tu lo varu vai so wa pasi le expiry date o la sto fu no ve e mo ti no na ne fai so tu misi lo ava no fa ato ai tu Taua fo ele afionga ia le ausa o lo wanga lue mali ima fai pule o le tele o afio anga mai tu malo ina ia mawhai ona au siele fai numera po o le fai tawa fai foi o le tata wa tunu o e mawhai ona fai o la tui pui. Pai multalo ale mo Samoa taulongolongo. O le whalawa I tele ina malama ma le silafia lau whainga luenga a le vaenga pui o loa whaavea ai mo le saunga le mo le atunu mai wha mai o le isi leo au onga na amatalia I le so se whapuponga lea o le nei reporti. O nisi ne o sui au wai me le vaenga pui o loa whaavea ai I le leia o ongolo o tauna mua mo le mtanga luenga o whaantuanga ma whainga whaiva a wane una ia le malimalo pui o le atunu mai tūlanga ma ale e pe o wha mai ai mai seo manu wha la fua e o noa a fie le si o manga ma le soifua maloloina o tangata anu e mai seo le lamatia i o atina e o lafu manu ma la au tuto. Na ta awa le sui officer Sili o le nei vaenga le susunga ia sengi li in Louise Marie Malaki whaaofo le manu lau tio lea o onga o amatalia le so. O le whalawai tele ina lea o le maa malama ia me se fo ia le sirafi o le au whainga ruenga. Ia lawa le to mai ma le i le whaatinuina lea o tiu te mga luenga lo whapeo nga lue tamwhai le pui le o mai o wha mai. Ia po o manu whala fua e ona telele a fianga le tato sisi o manga e me se fo ile soifua malolo ino tangata. Ia le ngata wha ile ona lamati ai ia tato tina e o lafu manu ia whapena fo ia tina e o la out. Mo le silafia le nei vaenga lo na whamala mtai tuina o lo a wina mai I fafo e na I mautino lo saunga le mo mai manu wha lafu wa ma wha mai. O le a o onga o lo a wai mai ai nisi sui me ustania a wale fi whaasua I le wanga wa ai le whaatunuino tuti mga luenga e pe ona iei tu tau fi whaatau inga. O onga le asune nei ia o lo whapena ona whaatino mai ia folasanga fo I mai I tato whainga paanga lo iei ia le atunu Australia
ia ro fa pena no fa sua mai ia la tu fo imam lama e tu sai fo imam fa tino ino tatu ngaluenga e le facilitating ia ka ko o me ka o fa tawa inga ina e fa pena no sanga le mo ia continue pele fa tino ino ka ko trade ia te mi fo ina ro fa pena ona pui le a fia fina ona o mai ai fa mai tono Samoa. Talua iona afianga o COVID-19 wa afia iona taufia o mai o onga e pe ona masani ona faatino inisi wa tunu peitai ta awele sui officer sili. Ia o Samoa le tunu mo la val Pasifika le uma fai ona fa manua ina i le sosoani le awala mai le SPC fa tu peina ele EU por the European Union em fai ona mo le sosoani em fai no provide ai assistance le o fatino ele so o Samoa la tu mo Pasifika mo fai ona talia le tausanga ina e fatino le o se o fa pene ia ono mai tauna lava taru lava mai le timer covid o mai le so ele ngata le afianga lo ela langi covid e fa pena fo isi manufala fo fa mai le o mai tono Samoa io le la nga le o ngale fa le so le so ni ia toi fa popula fa mamla mai au fengel benga ia le fa ta o la to tiutele le pupuingo i tu tato bora ina e mai tatu ina lava fa mai fa pena ona afia ina isi tunu ia Pasifika taipe o la tunu le Papua ia tele lava no na afia ngale ia ile initiative ta o fall army worm o mai tono Samoa tele no na afia ngai tatu talo ia me se fo ita tu fa mala auto ia pe o tulanga la na le ia me se fo ia le fa mai fo ina le fever Africa po le African swine fever so fa mai mone o le tele le afianga i atunu o Pasifika ia o lo wala talata mai fo ia Samoa mai se atunu uie va vala lata ia o tele la na le anga o le o ngale ia le asone ni ina ia toi fa mama lama lava ia au fenga luenga ina ia fa popula uma ia tulanga o mai tauna ta pena ai a me se lava ia ngaluenga fa tinu tono tato pora ile wafu mai o le malava ale ina i mai tatu ina lava ia lava ia le lato silafia ia me se fo il pupuinga le ina ia wani isau mai tono fa mai ni ia ona telele ia le afia ngal tato sisi o manga ia me se ia puna o fa natu lo fa pena ona nga mo tato tangata man lato male manuia la tele o le tunu e tolu aso lo fanga solo le ia o onga ma lo fa tu peina le malo Uni Europa e tawala mai le fa la putu tongol Pasifika Christine Mateo mo Samoa talungolongo o lo fa awau pe sa ili linga msuenga mtangal bengo Leoleo ele tino maliwa SETEMA na mawolenga te ifalo Satitoa Aleipata ele amatangol ma yaso sao tilinga le o le ne reporting o le nei mata upuna longo ina ile matanga luenga o Leoleo mo se la tau sosoani ina ua ulia le aso lua ele ito e fo ia tu lava le tama o le ainga maila na whanu tanga. Peita ai ina ua o atu le sosoani le matanga luenga o Leoleo le na anga ia iloa manisio le afio anga fatasi ai ma le ainga o le ua maliu. E fatino ina le lantou ngā luenga la viai. Peita ina maa wale tino maliwo le ata mau pe opea ile sami ile po le asolua. E tu sa yo whamtalanga niso le afio anga sa awai ile sa ilinga o le ata maa e whapea o le tama e tu salo na matua ma le ono se fulu tau sanga. Ma ulana lava le avaisu o le whangota peita ai. Sa whate ia le afio anga le tula ima iai o le nei Faalavelave. Nafso ta ifo ia lau Samoa taulongolongo le so upo le mtanga luengo Leoleo e tu sa ai o le nei Faalavelave peita ai. E le ima whaiona ma wese whamtalanga mai le mtanga luenga. Ai mo le si la fia o lo whaawawina pea so engam sa ili linga le ofiso Leoleo e tu sa ile mafua angol maliu le nei tama ma lo ile fale maliu le mautanga ngase mto le tino maliu Italia ile fa ai unga o so enga le mtanga luengo Leoleo pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo o se tausanga esele ne tamu sango le te wila el Komiti Faamisionare Samoa ele awa ye le tama ya te filo le au pentito e ono se fulfitu tu sanga le mutua o se fa poponga le o le ne reporting o se tausanga esele ne tamu sanga le te wila el Komiti Faamisionare Samoa ele mai te wina le sosile awa ye le tama ya pa ye te filo le au pentito e ono se fulfitu tu sanga le mutua mai le afi ongo tu fulele ya o stanga tse fia tele ta longa kirkiti amata mai kirkiti Samoa ya pesa wa nei vai tau wa o mai le kirkiti para ya o mai foi ma fa sai
ia ua langona ia le nganga fia ma le nganga whaftai ona le malosi me le atua o mwhai ana wha au pia le tāleni na mai le atua e le taalonga ia o na u amata mai ona taalo le kirikiti nei ia me ia ba solo mai ale se yo mai ale te wila ia o le ai na nganga fia ia o foi na fa ma popo ma fa nau ia mes foi tu pulang o nu ia awan nei taalonga esel mana ia mtau ia ona le nganga fia nei foi taalonga mo le malos ia o pe na se langon Ta wile te mai a teo filo, e wile matua i olon sui fua, ai le o tu uai lawala na fia ta anu ar kirikiti, e le ngata ar kirikiti fa Samoa, ai ar kirikiti fa pala ni le nei tu sanga. O le maasino mati le tau sanga ni te anei, na amata i loa na i ta anu, e le ta anu ar kirikiti fa palangi. Le vai tau o kirikiti Samoa, e fai asi tinga ina, o mai le kirikiti fa palangi. Ya esema file mu e la wata alo e file mu e uia o pe o manusi pe o to e fa talvo o martino i ne nei talonga ya pe la fotuanga na i nei taimi ma i fa nauma ya on tatu mai tatu pongi fo nei talonga o tau no mai tatu fa fo wina ni manusi o tau sanga o onos fulma de fitu do savali on vale. O se fifianga fo le so se kirikiti fa mamalo Samoa. O no le maitau ina ile a waia i o te mama tutua. E be ona ile te mai a teo filo ile ta amirisanga o le te wila o le kirikiti fa mamalo Samoa o le neitu sanga. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. Se vai ngala te mai ne wingo le tau mo le pone ma le aso a tau. Talo falava Samoa o se whapoponga masani fale ne alo talo tau mo le pone ma le aso a tau. Mai lata satelite o na ia mawalalo fa apea mawalunga lo au mai apea o savile mta polu maufiti ai pea le atunu. Fa afanua tau o savile mta polu po savile angi mai sae o lo afia i pea le atunu fa atase iau manai timu. Malpo nei e ofitia se vaenga langi au manai timu e ono iai e matele atu maunga. Malas farele o lata ulwa vasolo ai timu i le afiafi. Matai fale po nei mala sota e au o savile mta polu anga ile to aloa luas furunga tolus fur kilomita le tula mangalo tasi te smaldi manga ilo mita. Tala tai la pele ele matai 2 minute te elwa vaveao so tu mais fuluiva minute te elevalu. Pele ele luiva minute te elwa le oli on te so tu ilo tai te fulu no minute le ival po. Ala so alla tai au luas fulima minute te eleono fa mama toi fo luas fulu minute te eleono le fiafi. Ma o se ripoti le nar tau Samoa, se sion whapoponga le soa taiao, mo le netula manuela fiafi tau whasoifua. O le afisin tātu malolonga pupu mo whasalon whapisinisi o na tuetele mailia, mo le ngana whaperetania. Your TV2 News will be right back after this short news break. Good evening Samoa, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading on Bulletin, the Ministry of Health is urging the public to get their COVID-19 vaccination done before the month of November. Here's more on this report. It is now going on to 2 years since the world have been affected with the COVID-19 pandemic. Unfortunately, Samoa is blessed that we have no active case yet. However, the Ministry of Health is still working tirelessly in carrying out their preparedness work, especially with the COVID-19 vaccination, so that Samoa can be safe from the COVID-19 when it reaches our shores. The Chief Executive Officer of the Ministry of Health, Leoleo, Dr. Takinaseri, said that this is something that we have to work together on. Getting everyone to get their vaccination done is a personal preparation for everyone, because this can only save us from this disease. Hence the reason why they have set out several sites and put up a door-to-door campaign to ensure that all our people gets their full vaccination done. He also said we have a large storage of vaccines that should cover our population, and they are hoping that they will reach their target from 98 to 99% before the vaccines expires on the 30th of November this year. And if that day arrive, we will have no hope but pray God to show us another way. At the moment, according to health records, 94,141 people as of yesterday have already done their first dose, while 44,587 have completed their vaccination. By Mutalo Ale for TV2 News.
Raising the knowledge and skills of the Samoa Quarantine Division staff on the safety of the country from pest diseases was another training commenced today. Here's more on this report. Onisi ne osui awai melemai ngai puipuia o loa whea viai ile nei a ongolo o taula mua mlintanga albengo whantu anga mawhainga whaiva a wale una iele malmalo puipuia le atunu mai tūlanga ma ale e pio wha mai ai mai seo manu wha la fua e unoa a fie le si o manga male sui fu maloloina o tangata anu e mai seo le lamatia yo atina e o lafu manu ma la au tuto na ta awele sui officer Sili o le nei vaenga le susunga ia Sengeli Louise Marie Malaki whaafo le manu lau tio lea o onga ua amatali e le so. O le whaalawai teleina lea o le maa malama ia me se fo ia le sirafi o le au whaingaruenga. Ia lawa le tomai ma le i le whaatinuina lea o tiute mga luenga lo whape o nga lue tamwhai le pui pui le o mai o wha mai. Ia po o manu whaalafuwa e ona telele a fianga le tato sisi o manga e me se fo i le soifua malolo ino tangata. Ia le ngata wha i lea ona lamatia ai ia tato tina e o la fumanu e fa pena foi a tina e o la out mole sil fiele ni vai ngolo na fa mala mta itu ino o lo a wina mai I fafo e na I mautino lo saunga le mo mai manu fa la fuwa ma fa mai o le a o nga o lo a wai mai ai ni se sume ustania a wali fa swa I le wanga vai le fa tunu ino tutu mga luenga e pe ona yei tu tau fa to inga o nga le asune nei ia o lo fa pena ona fa tino mai ia folosanga fo I mai I tato whainga paanga lo iei ia le atunu Australia. Ia ro whapena ana whaasua mai ia le lato fo I mamlama. Ia tu sai fo I mara whaatinu ino tato ngaluenga e le facilitatinga ia kako o me kau whiwhataua inga. Ina I whapena ana sanga le mua ia continue pe le whaatinu ino kako trade. Ia teimi fo ina lo whapena ona pui le leile a fia whainai ona o mai ei wha mai tono Samoa. Talua iau na afia ngā o COVID-19 wa afia iau na tau fia o mai a o onga e pe ona maasani ona whaatino I nisi wa tunu upeitai ta awele sui officer Sili. Ia o Samoa le tunu mua lava le Pasifika. Le uma whai ona whaamanua ina I le fsosoani lea awala mai le SPC whaatupe ina I le EU po le European Union. E mwhai ei ona moa le fsosoani e mwhai ona provide ai le assistance lea. Le o whaatino e le so o Samoa la le tunu mua Pasifika mwhai ona talia le tausanga ina I whaatino lea o se a onga whapenei ia ono mai taunia lava taru lava mai le taimi ar COVID e o mai le so e le ngata le afianga lo I lalulangi COVID e whapena fo isi manu whalafuwa mwha mai o lele I o mai tunu Samoa I o lea ia o ngā le o ngā le whai le so le aso neni ne ia toi whapupula mwha mamla mai le au whaingaluenga ia le whaata ua lato tiute le puipuingo I tua I tato bora ina ia mai tatu ina lava wha mai ia whapena ona afia ina isi atunu ia Pasifika taipe o la tunu le Papua ia te le lava na afia ngale iai I le iniseti e ta o le Fall Army Worm o le Fall Army Worm a o mai tono Samoa te le na afia ngai tatu talo ia me se fo I tatu whai mala au tuto ia pe o tūlanga lana le ia me se fo ia le fo ia le wha mai fo ina le fever Africa poa po le African swine fever so wha mai mane o le tele le afianga I atunu o Pasifika ia o lo wala talata mai fo ia Samoa mai si atunu uie wavala lata ia o le tele lana le anga o le o ngale ia le asonene ina ia toi wha mamalama lava I au whaingaluenga ina ia wha popula uma ia tūlanga o mai tauna tā pena ai a me se lava ia ngaluenga I whaatinu e tono tato pora I le wafu mai o le malaiwa alele ina I mai tatu ina lava ia lava ia le lato silafia ia me se fo il puipuinga le ina ia wani I sau mai tono wha mai nei ia ona telele ia le afia ngal tato sisi o manga ia me se ia puna o whanatu alo whapena ona ngā mo tato tangata man lato manuia lau tele o le tunu E tolu aso lo whaanga solo nei o onga ma lo whaatupeina le malo Uni Europa e tawala mai le whaalapatuputonga o le Pasifika. Christine Mateo, mo Samoa talungulongo. In other news, the Ministry of Police continue its investigation into the body of a man found at source at Satitoa Aleipata area this week. Here's more of this report.
The Ministry of Police was contacted earlier this week by the deceased family when their father did not return home after going to fishing. However, when the Ministry of Police carried out their rescue activity in the village, where they were accompanied by some villagers and family members, they discovered the body of the deceased floating at sea on Tuesday night. According to some village members who went to the search of the deceased, they said the deceased is about 60 years old and he loves fishing. Unfortunately, no one ever thought that this could cost his life. TV2 News contacted the communication officer of the Ministry of Police for an update of this case. However, it was unsuccessful. The body of the deceased is now at the morgue at Matuutua Hospital, while police continues their investigation into the cause of death. By Mutalo Ale for TV2 News. From sports, this is the first year a 67-year-old father from Tufulele participates in Te Wila International Cricket Tournament. Here's more on this report. This is a unique year of the Samoa's Te Wila International Cricket Tournament, as the association noted. The participations of 67-year-old Baitea Teofilo Leao Tito from Tufulele. Teofilo stated that despite his age, he never lost his interest in the game of the cricket, not only the Samoa cricket, but also the European cricket this year. In March last year, he started playing the game of the cricket. The Samoa Cricket Association is also pleased to see the participation of senior boys as Teofilo in this year's Te Wila International Cricket Tournament. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for tonight and tomorrow. Satellite loop indicates few low and high level clouds driven over by the easterly wind flow still affecting the islands. From our weather map, an easterly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers. For tonight, partly cloudy with some showers mainly over highlands. For Friday, some isolated evening showers. For all coastal waters tonight and tomorrow, east to southeast winds of 20 to 30 kilometers per hour with waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 2 minutes past 2 early morning, high tide at 19 minutes past 8, low tide at 29 minutes past 2 in the afternoon, and high tide again at 16 more minutes to 9 at night. Sun will rise tomorrow at 25 minutes past 6 in the morning and will set at 22 minutes after 6 in the evening. And that's all we have for you tonight, Samoa. Join us again tomorrow for another update. Until then, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. We'll have another edition same time tomorrow. Until then, good night. Ole fai ngole na lo Samoa talung long mole ne vai ngole afia fi fa te tele mai mo mai ole atu mo to say so fa po ponga ile aswa tayao e mole te mi nei to fa sei fo.